mai e le faafau beach fales. Patalo fatu talafola radio Samoa le nei fo itai ao ma lo le soifua manuia alo mai o talo le nei fo iasunga fua. Wa faanofoesea le palemia faapea ai ma le kovana sili ona o le asa i lunga o le whainga malanga sa iei faatasi ma le case wa faamaunia lo na siaki le koviti. O le asa toona i luas hululua Januari le ana whaimalanga faatasi Jacinda Ardern ma Cindy Kiro i le vaalele mai keri i au kilani ma o le case wa faamaunia o lo o masalumi o le Omicron. Mai le soifua malōlōina o lea whainga malanga o lo maualunga le tūlanga la mati o le pasese mai le case faamaunia. Ma e se mai i la ua nei, ua faanofoesea faatasi fo i male whailau tūse le palemia. Faapele au whainga luenga le kovana sili na o lātou malanga faatasi. O le whainga malanga le palemia ma le kovana sili na faatasi atuai Northland mo faasara launga le Waitangi. Bei ona vala ulia i le Waitangi National Trust. Tu ufatasia talo tae au lo talia whai ungo siaki. Ai mai le so upo le palemia na nafi, e le o iei lava ni a ungo whaalongo ina le tamaitai palemia. O Jacinda wa umalo na tuilo na tolu bo le booster, ma a tu sai mafuafuanga. E ta tawana wha uma tae au lo na faanofoesea. O Jacinda o lea fo ina tu umai le whai ungo Januari lana whai poiponga peta ai ona o le Omicron, e le ngata ule tau nuu, a o lea wa faanofoesea. Faamawina le alualu pe i lunga o le tau o ofuaoga mo fanau aoga ma e le o faigofie i matua. Tele o aoga e toe ae le vaiaso nei, mai le charity a le variety o loo fesoasoani le tau o ofuaoga o fanau. Ua latou moli mawina le siitanga i 50% i le tau o ofuaoga o le tausaga i 2.2, ma le tausaga faatoa umatu. O le mafuaaga o faaupopo ai ma Talosaga faau o atu le variety, ona i le o gafatia i le toatele o aiga. Tausaga taluai faaluai le variety le tusama le lua se lau valus fululima afe, e faatupe ai ofuaoga o fanau o loo moomia le fesoasoani, ma o lea vaega tupe e le o aofia i isi tau o loo totogi pea e matua. O le isi tufaigata o le faatauga ofuaoga o fanau, e tele lava ina faatautasi, e le faapea iai se isi avanoa mo matua e saili ai toniga taugofie. Walaau mai ai ma le variety tangata ni usila e langolango la latou apili e fesoasoani ai fanau toe foʻi i aoga. Ma e o mai le whaiunga o le vaiaso lo iai pea le isi ono se lau fanau i lunga o le lisi faatalutali, talia se isi sponsor e faatupea o latou ofuaoga ma isi manaoga mo le toe foʻi i aoga. E le toe faailoaina mai le soʻotaga o nofoaga na asia e cases faamaoni o le Omicron. O le suinga leo faailoa mai e le soifua malōlōina i le whaiunga o le vaiaso. Ma ua mafua lea i le whaopopo pea o tangata maua i le virusi fou. O le whaopopo pea o cases whaamaoni o le alu fo i le ilunga manofuanga na iei nei cases, ma paule mana onga o le matanga luenga, awane i manatu ma tangata le matautia o le Omicron whaapea le Delta, a e tatau na muli ta ia fautuanga mai le soifua malōlōina. I sa whaenga le COVID i le whaiunga o le vaiaso, iwa sulfitu community cases reportia i le aso to nai, ma o le sefulutasi o nei cases o Omicron. Sa wana nafi ta ua mai, se lauma le tolu community cases, ma ele i faailoaina mai pe fia Omicron i totonu o lea o whainga. E ui la ele i eisa tala mauti no i reporti o lo masalomia, o le toatele o i lato neo cases Omicron. Cases reportia mai ana nafi, ele o ta ua mai ai le isi fa se fulu, ona o nisi o faale tonu ma o lo faamoemoe faailoa mai i le so. Faamautino mai ai foʻi ua maliu le tagata e toʻatasi fitus fulumo ona tupu tausaga o lona matua ona o le koviti. Ua whaia suesuenga whaasaga i le leoleo Canterbury e le i whaia ona tui, ma ua masalomia lona whaongaina o le vaccine pass taufaasese. E le o mamai le ofisa e tusa mwhaamtalanga mai le so upu, ma ua suesue nei mo lianga whaasaga i le ua tua ia. Ona o tūla fono lo pui ai le whaalau i lo mata upu whaapene i tau i ngā luenga, e le o te leini si Talosaga i tua. Ai reporti o le staff o lo ta wai o lea sa whaonga e le leoleo le vaccine pass taufaasese. I whale ainga manofuanga o lo ta pai, ai ele i aloa ia le tūla fono lo whaamalo si eile ta tau na whai o tui o leoleo. Ma e whaape tali tonu o lea na sila fia e lo na taitai. A o whai ai nei suenga e o mai laso se fulu ono le masina nei, e silia ma le lua se lau leoleo ele i whai atui mua, ma e pe ono whailoa mai o i lato nei e ono whaamalo lo mai ngā luenga. Tala muli, toatele matua ua faatalosaga mo exemption cards e mawhai ai ona o latou fanau i aoga e au noa ma le tau whai o mask. A o toe foʻi le toatele o fanau aoga i le vaiaso nei,
O leo ua mai asau le faatonunga le malo e tatau I fanau mai vasenga fā, a nga I lunga, o na faonga mask po ufi fofonga a o iai totonu aoga. E leo mamai le faitau wafe o mātua o lea ua Talosaga mo exemptions po o faatangana o faapitoa mo fanau. Peitai se tali le faalapotopotonga o loo iloiloina nei Talosaga. E le ise mea latou te mawhaia o na o le faaiunga lea e talanoa ai mātua maonga. Mai le Disabled Person Assembly, faapea ua silia ma le 5 fe'i meli mai mātua e faatalosaga inai exemptions. Peitai sa latou tali. E ui o le toatele sa tatau ona talia latou Talosaga. O le a le iloiloina, a e tuu atu I aoga ma mātua. Tala le Herald o lo ripoti ai le toatele o tangata wo latou faaaasese exemption cards. Ona o le mana na o lava e le faia le mask. Ai mai le matanga luenga wa aoga, o le ata atia tu pe I aoga ma mātua e faia ta iala, e mawhai ai ona faafeiloa ia mana onga o fanau I lalo tapu o le COVID. Tala naol tai au, manuia le nei aso.